Nimugubwe neza aho mugiye muherereye hose. Ngiye kuba mbagezaho amakuru mashya hano. Ndabasuje by'umwihariko ngiye gutangira hano mu Rwanda. Ngiye kubabwira ko mu Bwongereza, iki ni igihugu cy'Ubwongereza, ngiye kubabwira aho bwatangiye gufata abazoherezwa mu Rwanda. Abategetsi rero bo mu Bwongereza batangiye gufunga bimukira mu rwego rwo kwitegura koherezwa mu Rwanda, ndetse no mu byumweru 9 cyangwa 11 biri imbere, ntabwo ari kure cyane. Ibi byavuzwe na guverinoma y'Ubwongereza kuri uyu wa gatatu, aho yashyiraga urufatiro kuri politiki yo kugenzura abinjira n'abasohoka ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak. Inteko ishinga amategeko mu kwezi gushize yemeje itegeko riharura inzira yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda binjiye mu Bwongereza nta burenganzira. Sunak rero yifuje ko indege za mbere zahaguruka muri Nyakanga nk'uko iyi nkuru rwose tuyikesha igitangazamakuru Reuters. Muri uyu mwaka rero abimukira barenga 7,500 abageze mu Bwongereza mu bwato bwari buto cyane bava mu gihugu cy'Ubufaransa. Guverinoma rero ivuga ko iryo tegeko rishya rizabuza abantu gukora urugendo ruteye akaga bambuka English Channel. Aba bantu rero 5 bapfuye bagerageza kwambuka mu cyumweru gishize. Abo ni rero nabatangajwe ni 5 gusa bitabye Imana bagerageza, mbese ubwo nukwambuka. Hanyuma rero amashusho yashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Umutekano, ubwo ni Minisiteri y'Umutekano imbere mu Bwongereza, kuri uyu wa gatatu rero yerekanaga umugabo washyizwe mu modoka n'abashinzwe umutekano b'urwego rushinzwe abinjira ndetse n'abasohoka. Undi kandi asohorwa mu nzu ye n'amapingu. Kuri uyu wa gatatu kandi si ibyo gusa, itariki ya 1 Werurwe, Minisitiri w'Umutekano mu gihugu James Cleverly mu ijambo rye yageneye abaturage b'Ubwongereza yaragize ati: amatsinda yacu yatangiye kubahiriza amategeko, arimo gukora ku buryo bwihuse kugira ngo bafate byihuse abadafite uburenganzira bwo kuba hano kugira ngo dushobore guhagurutsa indege. Ihuriro rero ry'abakozi rihagarariye abakozi ba leta bashobora kuba bahabwa amabwiriza yo gufasha gushyiraho iyi politiki. Yavuze ko ryatangije ikirego hani mu mategeko kubera ko abanyamuryango baryo bashobora gusabwa kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Ibi kandi rero biravugwa mu gihe ngo benshi mu basaba ubuhungiro bari bamaze kwemezwa ko bazoherezwa mu gihugu cy'u Rwanda, aha ni igihugu cyacu, kandi hatazwi aho bari, ndetse Minisiteri y'Umutekano w'imbere ubwo mu Bwongereza irabyemera. Inyandiko rero muri iyo minisiteri zerekana ko mu basaba ubuhungiro 5,700, ibi twigeze kubibagezaho mu nkuru yacu ishize. Teganyijwe rero ko bazoherezwa mu cyiciro cya mbere, ubwo 5,700 nicyo cyiciro cya mbere kizoherezwa. Leta kandi ubu ntabwo ifite amakuru y'abagera ku 3,557 muri abo ngabo. Muri abo 5,700 bazaza, leta ntabwo ifite amakuru kuri abo 3,557. Amakuru yacu rero ntabwo turi buyavugire hano mu Rwanda gusa, reka tuvuge na hano muri Afurika by'umwihariko kuri uyu mubumbe tubaho. Ngiye kubabwira andi makuru mashya rero yo mu gihugu cya Zambia. Ngiye kubabwira ko igipolisi cyataye muri yombi impunzi y'umunyarwanda. Ngiye kubabwira rero ko igipolisi cya Zambia cyagize gutya gita muri yombi impunzi y'umunyarwanda mu nkambi ya Maheba kubera kwiha uburenganzira bwo gusaba bagenzi be amafaranga bashaka kujya ku rutonde rw'abagenewe imfashanyo y'abatishoboye. Uyu munyarwanda rero yitwa Bosco, hanyuma akaba yarahunze mu mwaka w'1994. Atuye mu muhanda wa 36 aho ni muri Zambia mu nkambi ya Maheba. Ngo yahaye akazi abakozi 2 kugira ngo bamufashe gukora urutonde rw'abo avuga ko batishoboye kurusha abandi, ngo bisabwe na perezida w'inkambi nk'uko abivuga. Impunzi zivuga ko icyateye impungenge abantu ari ukwaka amafaranga umuntu wese ushaka kwiyandikisha. Murumva uyu munyarwanda rero ibintu yakoze, yakaga amafaranga umuntu wese washakaga kwiyandikisha kugira ngo ajye ku rutonde rw'uhabwa imfashanyo. Hanyuma rero ni gute umuntu utishoboye ashobora kugira amafaranga yo kwishyura umwanya ku rutonde mu gihe urutonde ruvugwa rugamije kubafasha? Ibi byasaga naho bidasanzwe kuri twe, niyo mpamvu twabimenyesheje abapolisi. Rero ubwo abapolisi bahageraga, iki gikorwa ngo cyari kigeze ku munsi wa 4, kandi abantu 100 bari bamaze kwiyandikisha. Impunzi z'abarundi zagize ziti: abibasiwe cyane ni abahinzi batabonye umusaruro
umusaruro mwiza kubera amapfa muri Zambia, ku buryo abantu benshi babiyobotse. Bamwe batanga ruswa kugira ngo bajye kuri urwo rutonde. Igihe perezida w'inkambi yamenyeshaga abapolisi ko nta muntu n'umwe yigeze aha akazi ko gukora urutonde, Bosco yafashwe. Ubwo nibwo yahise afatwa nyuma y'uko umuyobozi w'iyo nkambi yavuze ko nta muntu yahaye akazi ko kuba yakandikira abantu ku rutonde. Bosco rero nibwo yafashwe hanyuma ajyanwa muri kasho ya polisi hanze y'inkambi. Impunzi rero yatse amafaranga zashakaga kumufata ngo zikamwihanira, nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media mu Burundi ivuga. Izi mpunzi rero ngo zashakaga kwifatira Bosco zikamwihanira zikamwirenza, niko iki kinyamakuru SOS cyo mu Burundi cyavuze. Rero iyo abapolisi badatabara abantu bari bagiye kumurangiza, dore ko impunzi zibaba ari n'abarakare. Hanyuma rero yasabwe gusaba imbabazi ku mugaragaro no kwishyura amafaranga yose yakusanyije, mbese yatse abo bantu nk'uko byatangajwe n'umutangabuhamya. Abayobozi ba zone ya 34 na 36 basabye abari muri iyi nkambi kurushaho kuba maso kugira ngo birinde kugwa mu mutego w'uburiganya. Inkambi ya Maheba icumbikiye impunzi zirenga 27,000 zirimo abarundi 3,000. Zabashimiye rero ukuntu twabanye muri aya makuru make ngenda mbagezaho, mbibutsa ko mutagenda mudakoze like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirane neza aya makuru ndi gukomeza ngenda mbagezaho.